बाइक यो छु स्वार्थ से यो क्या हो यो छु निश्चल निर्मल मठे व्यक्तिता मे वेका यो आगुगो नक्तिन दया भया न्यासा न दोछिन नि दोलम याके शिष्य दुम जब जी अनुगुनी बेले वेकन तबला थाना दियो हारमोनियम थाना दियो स्वेबले चाहिँ वो छौ जोश नि वो छौ जोश चाहिँ सायदै कमेके खनिला रहेन छ कमेके खन्दुला रहेन छ मना दाइ त मस्यो भिमादुर नगम नगम मम्स्यो का सुले स ठो भिमादुर नगम ल जिमना दाइ के ठोम मे चाहिँ सुले र गन बा का मलाई जिबे जने खुसी जुल्ने ओके नि पुसु मे दु अले आजिना ठो से के ग जिना वना अले छ दना छपनि भजन से कि मलाई नाप टोले भजन यो गड आठौं न यानिन ज्ञान मला भजन लगा अले अठेस्तो अले मे न छ सय अहिले यो बाबाला मे त हाका तो याद करनी सके आठौं या जी नक्तिन निरस्वर डुबले यो सया तया दिउटी मे जी ठाउँ हालेखन जिदान वेकन म्याथे है बाय म्यापे मंडो आजी समना पनि आम ठेना एकदम मायना दि जिदा थाय म्याथेना दि बायोपट्टि संगीत जिमिति खाउँदै हुन छौ तरंग खजुल अले वे पनि आशीर्वाद जिला उली मछि न्यो जी साइड डान्सर वे आ ठाउँ थन चाहिँ यसमा कर्मी चाहिँ चाहिँ थनि न्योनी वे खाउँ चाहिँ जिगो लागि चाहिँ त दंगे आशीर्वादहरु पकाय जी थे अन्त यो दु जी वो मिता ठो मिता गब्ले थम छै त रहैन चाहिँ खलाउ जी मता हजुर सकुमे फाजु मेजुपी वेका स्वर्गीय भीम बहादुर नकमिया व्यक्तित्वया विषयले जिसँग थना खलाबले नागु जुल अले वेकया हे कृति सगु कृति ख ठुगु मैचया सबले एल्बम ठुकी जम्मा च्यापुमे टुगु जुल आ या त धासा ठुगु च्यापुमे मध्यया सपुमे जिन धाइगु खन्यसा छन्त नितलया सुरै देकाबी मे विषयले खलबलिया उकिया नीति ठुकु ज्याजो छ थन लस कसै नाचना जी नेपाल भाषा खेलेमा सम तस्क हे लोक भामा निर्देशक नख अले लिसे संचारकर्मी नख गायक नख पताचारा अथे हे कृषा गौतमी थेजागु संकिपाया निर्देशन यानादिमा रामकृष्ण खर्गी सरेता थन जी लस कसैया अथे हे ठुकु मेस मेल मोडेल जिहा कलाकार विक यतन थन जी इनापिया द मोस्ट टैलेंटेड एंड माय फेवरेट कर्मा सर यतन ठुगु ज्याजो म्युजिकल लॉन्च पैड छ थन विराजमान ज्याजो जी इनापिया हजुर नेपाल मण्डल टेलिभिजन या ज्याजो म्युजिक लॉन्च पैड छ थन विराजमान जी ढुंगु दु मै चाहिँ सबले ठुगु एल्बम या चपुमे जी धाइगु खन्यसा छन्त नितलया सुरै देकाबी ठुगु मे या जी कलाकार पि गायक पि लिसे जी निर्देशक सर्वे कपि थन विराजमान जी ठुगु गुजला ठुगु गुमे ख ठुगु मे या रचनाकार ख उस्ताद भीम बहादुर नकमी लिसे ठुकी स ब्यादिपि ख मोहन साक्य व आसन किमी अले रेकर्डिस्ट लिसे अरेन्जर हरिशरण सामेदाई खस ठुकिया संगीत न उस्ताद भीम बहादुर नकमी हे ब्यादिगु ख लिसे ठुगु मे या त निर्देशन यानादिगु दु रामकृष्ण खर्गी सर अले ठो जमुना साक्य मनोज साक्य रिचु जोशी साक्य नेबया कथ ठो निहनि वको खसा लिसे ठुकी कलाकार ज्यामिता दिपि ख आशिष माटकमी व कर्माजी वेकअप लिसे थन खलबलया वेकअप थन विराजमान जी दुगु जला लसक खुस सक्छन जिगु पाखे दक्ले नापा त दक्ले नापा ठुकिया गु शब्द त कया ठुकिया गु खंको त कया सुरुवातिया सको तस्क हे सको हेपुसंगु शब्द टुकी जी त्यागु खन्य छ छन्त नितलया सुराई बिथो उस्ताद भीम बहादुर नकमी जुन च्यादिगु जला बच्चा ठुकु शब्दै त कया बच्चा थगु खत्याले सक्छ थ मेयो शब्द चाहिँ स्वयंले चाहिँ सुराई राइबलाई जिस लटुनी सुराई गाछुनी तर वो चाहिँ मको वो चाहिँ प्लाउपट्टि झिन्नेवाटेपट्टि छौ चाहिँ टिसा ख वो चाहिँ काचको सुनाना झिसला मसिरको झिमसाला ठुट गामेवना टकन आशिषमा चाहिँ कया या ठो छुलेस सुराई रेसु थम चम्सला सिमुक्त
दा वो जिमसा वो सीडी अठिले वो मे लास्ट ना त यो दोच को जा छु चीज दगा चाहिँ सुराई ढाले हमेशा गयो सुराई ढाले लटुनी ठेछ छिमसा ठपार केन छुर टाइप वो शब्द ना ना भरि जा झिसा ठटा ठसकना फ्लाउ ता ना न्यान है दगा चाहिँ झिसा खोज तला सेन नेवा तिसा जुला नेवा तिसा छि नेवा तिसा टिपटी थन से मिसा पिने चाहिँ त्यो जुलका वा ना कोही अले शब्द गुको ठाउँ हत्या दिस ठो आ चाहिँ मे चाहिँ एकदमै ठो नबा बा भिमबार बा योपटी यो क्वे चोसा दु मंगला जिमसन सेम शोका अले ओके जिमसन भजन जग यही रका चनो भजन मे चयो बाबाला भजन त योके दु अले ठे खोज तला से जिमसन भौजन चाहिँ आशा भौजन चाहिँ किताब चाहिँ कलेक्सन जुलस अब के सोइबले चाहिँ लुया होलका मेटा आठो चाहिँ प्लाउमे 2031 30 31 28 अय साले दगो दु तो च्यापु मे न वे अन्धाइका ख प्याखाइ मेटा ठपे अले आ फेटा चाहिँ भज झिसन दोक्साना सिकिन माल मेना यो क्वे दु जुल राजा जिम च्यापु छिपु या चाहिँ कोसिस यानाका मे जग याना मे यारंगा आठोटा भिजुअल न याना वना भित्रे चाहिँ आ झिसन बा टाइम यो गयो वना 2-3 वर्ष भित्रै आ जिम थोटा पुंगी मफटा का थोटा बच्चा एजाना बच्चा जिमदा नुगाना मछि मला एसाना जिमसा फुट चाउटका याना चुन दुठो मे चाहिँ गुमेसा गयो अनि प्लाउ त छु प्लाउ शब्द प्लाउ गठो मे चाहिँ अफैना बाना संगीत त अन्य टाइम यो वो माहौल चाहिँ गएन चोल मे संगीत तल तो निर्देशन गएन या त यो जिमदा छक्कै परल गजिन ओ किताब चाहिँ एकै कलेक्सन एन दु आज बिस्तार वइटा चाहिँ या रह्यो कोशिश ना चुन दु ओ किताब अन्तर्गत यो विभिन्न किताब न गु 28 साल गु 30 साल 18 साल टक्न दु गेम नि त तर वो 18 साल चाहिँ मटाइ जिमछ अहिले वो मे या त चाहिँ छिसठो एल्बम कथा आथो पिक्नाको जल शब्द एना चाहिँ प्रभाव यो परे जुलका जस्तै मै चाहिँ सप्लेट आयो फर्स्ट मे यानो जुल ओन एकदमै मनटेटा ये कल ढामल ओइ साथसाथै आठो जिदै खन्यास छन्ता निर्लय सुराई ढाका बि दै जुल अलाना मोसक निला दै दो च्यापुमे चावे स्टाइल का छवे जोला मरो छमेसुए अनि जिमेसु चाहिँ शब्द अनि सहजल अला अरेन्ज न छुटाइ संगीतमा बायो अफोर्ड हो क्या मना दै छपनी पुडुसाना बायो यो दुका ओके ऐसा आठके चाहिँ गु च्यापुमे दुगु ख मै चाहिँ सबले ओकी मध्ये या थो सपना जुला चिसँग सबै थोदै गु बेका बिमादु नकमिया कि लिरिक्स बेका त बुझला हजुर तैले वो एल्बममै जमा च्यापुमे दुगु पछि अके त्यारि वो च्यापुमे न झिस रिलिज दुगु ख कुमे विषय च्यापुमे चाहिँ दगु भिजुअल सियर हेरौँला अनि यहाँ चाहिँ झिस वो टिभी बिएट हुनका आ सोफु बागदनी सोफु या ठाउँ छपु या अनि फु चाहिँ बच्चा बालका या रिन खंजा चंदु आतो माहौल गेज इसका स्पे नर्सा जिमसा ठौने तो चाहियो लकडाउन या चाहिँ अन दरबार पार्ट पहले से यार का जिमसा टाइम नपा क्या नो का तो बाल गया याओ राजे चिया पत्रकार त नेवा खेले गुल्न टेलिभिजन त वे सादा यार चाहिँ डेट तक न क्यार्नो आ कोरोना जुल लकडाउन जुल जसा या बफ्ट का ठुना चाहिँ एजा भज दुख टालका जिम्दा चाहिँ ठ हजुर आसम म्याम बच्चा थुगु गायन ख थुगु क्षेत्र छिगु छगु सुरुवात निसे छगु करियर ख थु गायन क्षेत्र बच्चा कना जी चाहिँ म चाहन्छु भजन ला हाला मंगला ब्यारे अष्टम बले आयो भजन जी लेजी म चा झिरती डबलेन से जी भजन हाला कासमै भजन धाइनी अब ससा लियो हाल्यो त बापी नाप लिप बा मसिलो मलाई बाला त जी म चाहन्छु छिठा छेन चाका पिम्बहादुर बा जिम बाया था छे बाया गुरु न खाका वेका वेका चाहिँ दबु प्याखा ये गुरु का बाया अले छिठा छे म चाहन्छु जी सिकाए चाका म चबलेन छे चाहिँ अले जिदा भजन सेक छना सिन छोया हिँड्या मा बापिन त रिक्वेस्ट नादिरा ढाला ले जियो जिना सेक वेर्या वना सेका अले भजन चाहिँ अले टोखा थिमी गनगन जिमी नाप्नमा बाबी नाप्मा भजन हाउने का म चाहन्छु जी चार दिन डोका उलेन से मस्यो उलेन से अले बायो प्रेरणा जिठो क्षेत्र यो ढामा तैले भजन पाखे सुरुवात का हजुर रामकृष्ण सर आ थुगु गु म्युजिक भिडियो त कया खला बले नाच थुगु या गु शब्द यो खटकी बेटुंकला जिस
छन्त नितलया सुराई जना बितका उस्ताद भीमबहादुर नकमी जुन उगु इले उगु परिवेश या त कया उगु जागु कथायो हे शब्द थुकिते या त बदु तस्क हे सबन हे पुसुंगु शब्द त कया त बदु मने ठीकु शब्द त कया त बदु उकि या त भिजुअलाइजेसन या त अवश्य न सगु च्यालेन्जिङ ला खया खत तर रामकृष्ण सर उन्मसी नेपाल भाषा संकिपात निर्देशन इनादि दुला ठुगु मे मतलब वे साटे का निर्देशन या हे जिम्मा वे साटे ओ कन्सेप्ट बुक कथा चाहिँ चेसा सोतेना दिया छुरिया समुदु ठुगु मेन बाखले छुटुकै कथा नजर ताइथे खेद थुमेशन यो वे गबनि फर्स्ट मे मैचे सफले छौ संजोग त्याला छौवा थय टिम थे ख दको मसिबा मनला जिन नापाने से जिसे जो पास चाहिँ मको जिसा सिनियर को आना जिन बुरा मला अदि मको जिसा सिनियर द दाजियाना पासपि अले आशिषमा न यो कुजाजी गुजु मला आशिषमा जिरो पहिला कलेना दाइदिउ ग दाइ थो छबु मेदु अले सुई मेदिया निनु चाहिँ जुनम बनिदु नापाने से मलाई सुई मे छादा चाहिँ नजिक न्याकु ज्याया सान गुपति ज्यायाको भाना च्यालेन्ज विनि चिस हामीले वना जिन चाहिँ वे सोचेना थोजु नापाउपति म्युजिक भिडियो जी थोजु फिल्म या जु त नापाउ फिल्म या सोचेना या वेगला दाइदे जी वेको पनि मे पोसे थो मेसा निपुनि हो या न जी छबु मै जे सफले दाउ याना वो तुंगा मुस्क निला दाउ बदि मे छबु या तुंगा तो हान थु मे खजुबले चाहिँ नजन मोनजी दाइदि थे ख सुराई रहिबदि चिसन ल तुनि बदि चाइबदि वाली चाहिए विशेष अपो ख सुराई आवजको थु अले निटोले सुराई घिना जी थो निटोले दिनो सुराई जिला थोला किलो किलो जी जुल जी होला विचार गर्नु लिपति अले मनराजी नाप खलामले पहिला मनराजी नापे खजुला थो सुराई जिलो थे ख या दाबले थो अले बलमु वेको पिम्बा गर्मी हने बम वेको बलविन अन्जको टाइ खला छारा छिल नेवा गा अनुसार थ्या अनुसार त कुछ फरक फरक दुनि छि ट्याउ अनु जुइ गाडी बिजाइ नख लिब मुख ऐसा घिना याले सा भिडियो देखियो लिपछि स त भिडियो आछि स भिडियो सोइदि गाडी लिजु अबले चाहिँ छिसौ किन दुन त दाइदि थे टिसा ख त एकदम वना मेजु बिस विषय न त से तैबडी टिसा खनि गे ख हो सुक थे जा अरे ताल छन मुसुबडी छि थैन सिकजिल त थुमे मार्फत चाहिँ यो कुमन्डेसन छिनेवा खगो छिनेवा शब्द द तमी ध्यान सिदै गुल्या थो लोबजी को सौ टिसा थुमे जब रिलिज जी मन्डेसन जे सुराई राव छि टिसा छौन दुनी दैबडी जे लोमन गे ढुंगु छिन लुमनी थेजो अले नजर हैन थुमे कन्सेप्ट दे गबले चाहिँ नेपाल भाषा मे लभ सँग याबले प्रायला दक्षि अठेजी सइस छदा गिना कन्सेप्ट लाखौं मे प्या गिना कन्सेप्ट देग्यो नेवा खले मुरु मुरु चाहिँ जी याबले भति ज फरक फरक या हो सोच ज खा बेपसन थयो बेपसन यन दौदै छौ चाहिँ ओकेजन छौ डे गाछि छ छौ इंगेजमेंट थे जाओ बडी छि आछिला नेपाल भाषा हामीले गुए बियो थे जाओ बडी छौ छौ सिक्वेन्स देका बिजम मिसै बडी ख्या थैन जको झिस सवाल जवाब थो दोरी थेन खथो मे सवाल जवाब बियो बडी मलाई दोरी धासा नेपाली धाथे छु अले थुमे जितो छ भन ढ्यामा ओ भीमबहादुर नगरमी जी गु बडी मे अन त मन्नाजी थोस्यानी हो न खजो 30 साले थो दबु प्याखने एकदमै चले जो मे संजोग जिन 30 साले जन्मे जो मलाई आशिरजी दोक्साजी गोर छौ संजोग न चुला उ जमाने अयो चले जो मे भागी बजी या खन या त अले थोमे एकदम बानला अले दक्षमले बाला पछि जिद वे कोइ मे सोपिया नबले थौने छि साहित्यिक कार्य गु साहित्यिक देश अनुप्रास मिलेना वो मिलेना साहित्यिक भाव वे कोइ मे सोइस आ थोइले न वो मे गुलिन छ भिडियो तयार जिंगा वो मेन जिंगा किन दक्षिण मुदी छुने जुरा उ जमाना इन्डटेने मुरु टाइमले गुली पपुलर जुरी उला दसु के न ख अले वेको शब्द छि आउले दक्क अनएजुकेटेड यो कुदुनी उ जमाने 18 साले 16 मेरा 30 साले बडी खजिला थौस्या 47 वर्ष नि होला थुली इन्टरटेन नमरु मिडिया नमरु गुली पपुलर जुरी रिबिजाने छरा झुबडी खगोट त हो गेसल मैचा सफले चंगु स्वा छि लेवे बि छि मनु तेस छेल त बडी चीज र का खगो त्यास गया अथवा म सुराई न लोबे चागो बडी बोला छन्द जीवना ब्याजु लास जी छन्द सुराई देगा बि उना निटोलाई सुरा उ जमाने निटोला रावला गुली गुली जी नि अयो बडी क्याची क्याची शब्द चोया भूमिका बन्या फुरियो तरौ बडी वेको बडी गुण न ख ओके मे चाहिँ मिजन मिसाइ त हेकाउनी बुझला दोरी थे मे ब्या जिंगे टाइ वो येग्यु राई वना मारै न्याकु गाई घुकायो मला सचिमो छु भारायो टाइपयो एकदम टिपिकल छिनेवा छिसोज गे ढाबरी ओ साहित्यकार जुया चोइट अफ दि मे मको छिउ वचन बोली साधारण गाउँले देश छि छे चोबी जग देश नवै बडी भाडे छल द एकदमै बाला बडी मे खत कन्सेप्ट न वेको ढ छि छन देखाउ भिडियो सोइदि छ हजुर कर्मा सर हेकाउनी उक्ति मौका त सुरै बिया नितला सुरै बिया यंगे ढाइथे तो गुकन वटा छ होला तो म्युजिक भिडियो छ भिडियो रहेको ठाउँ भिडियो वटा गुकन छ होला तो अपर्चुनिटी गुकन
त्यो चाहिँ द अभियसली आशिषमा रामजी द अप्रोच आएको त्यो म्युजिक भिडियोले अलि वेकन दाजी चाहिँ मे गर्छु अहिले बाला कि बामला सुयु खले त्यहाँ अब पकाइ जुल मेन्यन ढुङ्गा हो ठुलो ठिक जु वेकन याट्यो नि झनै इन्ट्रेस्टिङ दियो जुल अलि नाप्ला न युके जे यार्नु कम्फर्ट जोन न न दु मलाई उगे माथि आशिषमा न दु आशिषमा नाप उक्न फिल्म न छौ याना प्लस म्युजिक भिडियो नाप्ला न यार्नु न मेन ला मे ख मे आनो मे बामला ल्याउ द याउला म याउला बच्चा कन्फ्युज हो जिया सुनि य मे बाला ढुङ्गा न्यामे से हामी जिया उठे या याना अले आनो उगे प्लस पनि छुटा हामीले त्यो कोरियोग्राफी यु वो डान्स मु वन दु वन इन्ट्रेस्टिङ जी पाजु परे छु पाजु त आज उख्न तिनी वो एनर्जी भोइस यु एनर्जी उगे याना न जी कलाकार वो परफॉर्म यइ पिन न वो एनर्जी बी नि उगे न वो ख नि रे अलि आसिमा द हामीले द जी म्युजिक भिडियो मसोइ नि मलाई डोको हैन थु गयो एनर्जी दु उगे गयो बाला गयो वो जे ए खला जी चाहिँ अलि पाजु दोको पाजु वो सन याना ख वो एनर्जी ना वो ख त्या चाहिँ वेल तस्को न्यपुल म्युजिक भिडियो या त न प्याखौ लिटो न न्यपुल आ वेया आ स्टेज वनाको डोको सिरे रुगा चाहिँ गुले परफॉर्म या द हतार न जी रुङ ल तुमीले ओके अवश्य न आशिषमा म्याम मै चाहिँ सबले तुकी चाहिँ जम्मा चाफु मिटोको जुल हजुर ओके मैले थोमिले मिटे धाइपति चाहिँ मतलब छिसा चोइस चाहिँ थोए मिया त कया चोइस ना दिला छ एक्चुअली थुके चाहिँ जी एकदमै हो त चुलाउ ढामा निकै चाहिँ त थुमे चाहिँ जिगु लागि जिगुपट्टि जिगु लागि त चाहिँ छुट्टै अन्त उमे मुखु तर संजोग बस चाहिँ गेजुल दास थुमे चाहिँ छौ अयो सिचुएसन यहाँ चाहिँ जी यामा आउजुल अलि जी जुले चाहिँ कर्मनाम धाबेला झनी जिउ ट्युनिङ छौ मिलेन जुजुल थुमे चाहिँ जी न्यसान छे ओको गयो बालामे मिति दशा दैरेउ चाहिँ मनेन चाहिँ दुए ख तर आज अलरेडी नि पुमे याद हुन नपाए हानो लगातार थयो एल्बम जुल त्या हो लगातार छ मजा गेबले न बाले मुख त न जित दिमागे दु जी धानो ध्याउ बाए त न तर सिचुएसन थे जुल के थोमे जित वे लासरे जी मार है चाहिँ म रहे चाहिँ जीको सट्टा मे पिन त्यो रहे चाहिँ जी म दा एकदमै ठुकी म्युजिक थुली वो नेनीले युजुअली मे नेनीले चाहिँ जी चाहिँ हेडफोन त नेनी वो नेनीले अठै वो मन प्रफुल्लित ज्याउ अले जित चाहिँ लगे चाहिँ जिम बाजा मध्येको चाहिँ जी बाजे चाहिँ एकदम रोमान्टिक थिए राजा जी एकदमै फिल हेर्न छु जी धैगु खन्यसा छन् त सत्य जीलाई नितो लाया सुरै देखा बिरा ये कवयु अलि वो छौ नोक झोक धाइनी वो ह्याक्यो वो हेक्यो वो चीज थुली बालाको प्रेजेन्ट न त अलि संगीत न उलिए बाला अलि वो रिजम्स त न एकदम एक्साइटेड छु जितो मी त कया अलि जिमसँग प्र्याक्टिस न हेर्नला सुनु पिनु डान्स प्र्याक्टिस नैन था बच्चा प्र्याक्टिस अहिले बच्चा बालैला त यो सोचे हैन अहिले वेन साना चाहिँ थोमी त चाहिँ दक्षे पो छिस टाइम बिउ अहिले यो आर्टिस्ट दुपति मे चाहिँ थो एल्बम भरि के थोइ थिए थौ अवश्य न कि थो कोरस न या त कुछ हजुर अहिले चानिन यो कहिले बाक ताको न जिबी सुटिङ हैन 2-3 बजे ताकि सुटिङ जुल बट स्टिल वो म्युजिक भिडियो यानले चाहिँ बोरिङ दै चाहिँ मजुगा जिगो पार्ट मोरले न कर्मा डान्स आयो जिसो ओना चाहिँ न्यु छु अरे वो न वो प्र्याक्टिस पहिला चाहिँ एकदम डान्स आएर चाहिँ कम्फर्ट जोन मरु बच्चा प्र्याक्टिस यार गताइ थुली बालको प्राइज जिम मिंगन नाप्लानले दया गर्ने त वो म्युजिक भिडियो सोइबले चाहिँ मन त्यसो जित नोटिस है यही मक्त छबुली हिस्दिएको प्याखन र जिला एकदम छाया परे जुला छयना खर काटाइ जी अलि जिगु नाटक जुल र्याउन एकदम खुसी दिया त जिगु नाटक या त ढाउला ढ्या बिना म एकदम म्युजिक भिडियो जब एन्ड डे सोइनी सो वो चाहिँ स्वतः वइबले चाहिँ थटाइका अवश्य न वो एनिमेसन केमिस्ट्री ठुके तस्का हे चाहिँ बालका चिज खाना छना सर बच्चा एक्सपीरियंस कना दिला आशिष मालिसे चाहिँ ठो म्युजिक भिडियो छ मिटिङले बच्चा एक्सपीरियंस के तला निम छौ कठ पास थे ख केमिस्ट्री न गयो कठ यो पनि एकदमै बालका चिज खाना छना बच्चा ऐसा म्युजिक भिडियो छ मिटिङमा भन आशिष मालिसे टिम लिसे कोरस लिसे विभिन्न कठै खत दोन बच्चा एक्सपीरियंस सर मेन खला गर्दा हामीले थुसा न्यवन जिबी जान याद हुनु ख जाय मनु नाप्लाको फर्स्ट टाइम नाप्लानु न मको मखला तर प्रोफेसनल लेभल न सोएबले न गु अनुसार सिचुएसन ख मेन छु भाव मागे ना चुन ख उगे त व्यक्त या त न जि थोल प्रोफेसनल जुए माल उगे माथि वो कम्फर्ट गर्न याले निमेसिया न गुले गुले गर्छ पनि जि कम्फर्टेबल जुया चुनी मखु जि बच्चा शाई जुया चुनी वो इमोसन पिका त वो जुया चुनी उबले ड मे मेसिया वो याना बिमाल कि अर्म सब जुया 22 वर्ष जुइ माल
ठुके चाहिँ निमेसिउए मिलेजु ट्युनिङ दुनी ओहो या मि ठर्नाया अर्नाया आ कोरियोग्राफर न थो स्टेप बियाचन अर बियाचन एन आसिमामको अब बच्चा बट ठर्नाया वे बरु लोइ छन् त दया जी बच्चा न ठर्नाया का अर्नाया का दया वो जो कम्फर्ट जोन वो जायाबले अले न्याफ्सिनो चोन मला अनि उगे गर्दा हामीले खुल्लापन एक्सप्रेसन न वे अनुसार बोला वो ममरु yana चौं या मफु yana चौं उगे वो मकेन चार क्यामेराला डोको क्याप्चर या सो वो एक्सपिरियन्स चाहिँ तस्कै नि पुला उगे माथि न गर्दा हामीले आ मे थयो बाना कि वो हामीले आ प्याखन चाहिँ लिया छु नि म जी हान सधैँ धामा छ उली प्याखन उली कम्फर्टेबल उली म हुँदो नि वो बिचार एकदम बाला मिस्टे सोच्न बाला प्याखन हुँदो नि प्याखन संगीत वो आफै वो दुनी वो चाहिँ म्युजिक सिंगर्स डे वो देन ओके खै अवश्य न गुले उजाको मिन्यनी बिले छित सनिया मखो जे एकदम स्थिर जे आचुने भाषा न छित वो मेना सलाई कि ओकी मन्त्रमुग्ध जी अले आफै छित प्याहौली मास भई अवश्य न उस्ताद भीमबहादुर नकमिया शब्द ख अले उगु इले भीमबहादुर नकमी वे कया गु सफु बनि बिले वे कन न थगु मति नया पिसेले जया दिगु ख उगु इले सगु कथाया इंटरकास्ट म्यारेज अले उकी गुली स्ट्रगल या मला धाइपति चीज न वेकन उकी मेन्सन याना दिगु दो अनलिपा सगु विवाह जी ढुङ्गान इहिपा जी ढुङ्गान सगु गुक ठयुपति वेकअप इन्सान ह्यौनी हावना दिला अले 90 वर्ष अब 85 वर्ष तक न वेकअप सगु हे छौ छाया व शरीर थे वो कठ हे वेकअप ह्यौना दिगु ठुगु ख वेकन ठुगु किताब छ न वेकन चाहिँ दिगु जला उकी वो मतिना ठुकी चाहिँ खनि दगु जला ठु म्युजिक भिडियो छ खनि दगु जला अवश्य नला सर बच्चा रामकृष्ण खड्के सर लिसिन ने जिन मतिना दया मतिना ठुकी किने मा खजला लिसलिसे कोरस न ते मा जला सम डाइरेक्टर यो हिसाबमा वो हरेक चीज ब्यालेन्स यामली अवश्य न वेकअप छम अग्रज कलाकार पि ख योको अनुभवी कलाकार पि ख तर कोरस तहनको कथा ब्यालेन्स यामली बच्चा यो च्यालेन्जेस त छु बोल्नु ठुके चाहिँ च्यालेन्ज जित चाहिँ एकदम ठाकु मुसु छ कोरियोग्राफर त छु तर कन्सेप्ट देखिले जक तर ऐसा न छु रासा छु लोकेसन हैन गुब्लेले टेन्सन आउला डान्स स्टेप जक लिजेन्द्र महर्जन थौ लुमंगे मला लिजेन्द्र महर्जन जो चाहिँ ठुके छ कोरियोग्राफी एन्ड ग्वालियन दियो खले छिमो चिल्ला 20 जना जिन उली छिमो त्या चाहिँ मेउले महिना निगा कोरस अले वेकअप टाइप स्टेप जक देख्छ मेउले छिस या अले छौ लिमिट थासे चुना छिस सुटिङ जान हो उके थालो पक्कान ठाकुलो छाडा चाहिँ छिमा छिस नजत आइदे नेपाल भाषा खेले तोरौं बजे त छिस नेपाली खेले थे सोचे ना जाइनौ न मर्नी छि दक्को स्या थौ भाव कर्मजिन एनाय मिटा दिन गुला मोजिसन रेन दो भन्दा दक्को अले ओ डान्स याबिन त छिस मेबले नेपाली खेले वनि ब्ले थे बोबिया छ या मिले छ हु ढाबदि न खमोची कर्बिन नुन सक्मुजु जन क्यामा ऐसा न चीज नस्ते थे निनु चीज प्र्याक्टिस न यागौ ख छारा स कोरो सा छमेशु जो स्टेप हैन छिलो ज्यासिनी अले जुजे आना छौ बिजान नापाने छुरासा नेपाल भाषा खेले नि मनोज यान्जुन ख छि खर्च न जुई अले जुजे नापाने से निनु सोनु सुटिङ याना भार बि प्रोड्युसर दे द हमवन दिन छौ मन नसे छौ यान्जुन दियो मलाई मेउ स्या ठुमी भिडले अझ छिउ अझ मेउ हिसाबमा आर्थिक न भतिजा बोल खर्च जुल मलाई छ को ब्याकग्राउन्ड डान्सर 20 जना क्रू यको डोज कम से कम छिटको यादर 60-70 जना डो चाने 2 बजे तक यनो कारण छनो सिरेगमा होला दक्षिण उमो पार्ट सिरेका जिस हामीले अब सर्ट ब्रेक गिना जिस वो दिमाग लगेना या को अनव सर छिपसम भिडियो सोइदि लासा कोरस न उल मछि दु स्टेबल मछि दु निन फोन सुटिङ आउल हेर्न बिजार दि एना मको जिना छनो जगे न हो वो या ठाकु चाहिँ एकदम ठाकु यो जित चाहिँ छनो ज्यासिरेगमा हिसाबमा ठाकु 2 बजे तक ल मन्दै न्यनी वे त गुली मन्दल न्यो दना ओ बे जुपा आउल या दना ओ बिन दु एना याना दु एक्सपेक्ट थाजि अवश्य न थो मेहनत वे कबिसा गु याना दिला ठुकु म्युजिक भिडियो स्वेट हुँका छि अवश्य न सिकादि थो म्युजिक भिडियो स्वेट हुँका छगु कथा गर्व याथा छगु ठाडे हो कि यवा म्युजिक भिडियो न तुजा गठै पनि जुला चिस खे भाया हिन्दी भाया यको मेत सोयाचना तस्क बाला ताइथे चिस तारिफ हैन छिनी वहे कथा यो क्वालिटी वहे कथा यो भावना वहे कथा यो ति गुड अट्र्याक्टिभनेस टु व टुगु मिलिन दो अवश्य न छिस फिकिता यका हेते सर मोहन सर पचा छिगु अनुभव लिने टुगु गु चाकु मेदो मै चाहिँ सबले टुगु सम्पूर्ण मे छिस हालातिको जुला आसन गर्ने मार्लिसे सो पचा अनुभव कना दिसले वे कलिसे सो दुई थाली बेले खेता जि नाचना दया मादु नकमी तुजागु शब्द या त छगु न्याय बि मागदो छगु व कथा भावना पिजे मागदो मतिना पिजे मागदो गुल्तक चाहिँ च्यालेन्जिङ जला गुल्तक गई अनुभव जला थो हाल्यो वटा चाहिँ गएर जरा जी मनराज दाइ था उनी हो छप्नु भजन से कि हामी छौन्यु से कि गाको नाउ ख मलाई
भजन छपनी पो साना सेका जिमसा बायोपटी भजन न यानो सोंगो भागटक जिमसा यानो पहिला यो 1 नम्बर 2 नम्बर जिमसा पिटन न आ 3 नम्बर विषय आ जुया जोंदु वही साथ साथै अले ठु किताब न लुया होला भाउजौ न मना देछ न आ गामेजक ट्याटेन छ्यार गठन न हाल मलाई गरे जिमसा किताब जग मको हाने वो ठो चाहिँ मेरो ठो नाटक यो दुनी नाटक यो न किताब दनिका ओना जिमसा यार गा कलेक्सन डक्को वले वन मेना होला वन होला अब गएन ज्या जोंदो वो नाटक यो न किताब यो ज्या जोंदो ओइ साथ साथै अले ठुके मे होला अले छपु मे घन जिमदा प्रेरणा होला दासा मरण नै न छ भाला टोटो गर्ने ब्याया लक्ष्मी मन्दा वो मे जिल्ला हालाटले सुनार गाम बस्यो म किताब ठ्या मला ठ्याको वो मेल लुल छ ल एठो मेला मर्ने न हालाटो भायो सब गयो बाला वो मेन बेटा खास है मलाई सिंगल हालाटो ले ओके जिमसना छपनी देख कम भाउजु न बा नि प्र्याक्टिस जुई मलाई अथ जिमसन छपनी बा हाले गा मना दैरा तैला जो पा ओइ तारा पिपि ले का छपनी हाले दला मै जे सफल देगा ले न आ हरदैन इमसन भरिबडी का जिमन ग्वाल न यो गए हेर्दै सेना बेला मसा मलाई हाल बेला पहिला थर्दा खाका हाल बेला या मलाई एजो जिमे अले सबै याना अले हान मेउ ल्याउलो मेउ यहाँ आ च्यापटक अले छपनी मुखा च्यापे छौ एल्बम एप पिका हो नि मेसुन छौ तो चाहिँ धगा याना मेजक हान एल्बम पिका त भिजुअल न या मला का भिजुअल न या धगा याना एजो अर्थ जाउँ गाटो चाहिँ छ नेपु न जुल बायो कलेक्सन न जुल प्लाउपटी प्लाउ मे गुल तक दुले हैन ढोक्साना भटिछ आ पिने ठंग लाना जम जान बान भन्नु सुनान ठेर गान मन मे चोयुला ख गुमेसाला भजन जको चोयर गान ज्या जोंडु मलाई भजन जको चोय भजन न यो गडु बाला हो नेपाली नेवार यो गडु का एजो ठो सम्बन्ध चाहिँ उलिसा मुसु गठो एजा ओके टना जिमसा बच्चा पिटिन टना ठयानो खाका छ अहिले म्यामले चाहिँ गुठो बेट नादिला म्याम टना यनी जस्तै भजन पाखे सुरुवात नादिएको जुल भजन हालेउटी छौ प्रक्रिया दिया छ नि जागो कठै रोमान्टिक आधुनिक मे हालेको छौ मे कठै प्रक्रिया दिया छ नि गयो जी मोहन सरले चाहिँ डुएट यामापटी वो केमिस्ट्री मिलियामापटी छौ दिया छ नि पछि अनुभवको नातिसले सक्छ अब भजन हाला हन थु जागो कठै मे हालिबले छु अन्ठालको थाक्ने वा ai जुथे ai छु अनुभव बेसका ठाकुला मजोर हे जो यही पछि जो न हाल्नु बले ल प्र्याक्टिस या भरि प्र्याक्टिस न हाल्नु बले बेसका ठाकु मजोर हे ओके त नेक्स्ट के चाहिँ अनि पिस ओके कपी क्लासमेट त जो लिना पाउ भजन चाहिँ के ओले केमिस्ट्री मिले जुलि बाना सिनी भजन पहिले भजन सूर्य न जल भजन न हाल्नु ज्या ठुठु मे थो लाउसँग हाल्दा बा ठाकु मजोर ओके नेक्स्ट अनि पिस सर कर्म सर ठुके छौ नितलाई सुराई बि देखा हेगा भने जुल हजुर नापना छौ यो परिवेश दु नापना वो कथा या छौ सु थ यो मेस्त हेगन मा लासा सुराई वा सचिका जनाउनी अले ठौकने वया पछि चेन्ज होला आइसक्रिम जनाउनी टेडी बियर जनाउनी फ्लावर्स जनाउनी तर नापा चाहिँ ठुक कठैपटी मतिना यापटी परिवेश कछि न लुम उजाउ कठै नापा छु यो नाप्ला वो सुराई नाच ढाब्ले जिन माटो वना मेङयंका अतो अले मानो न अरे रामजी दाइ सुराई सुराई बि गन सुराई बि छुबि तयाता अलिबा उयो मिनिङ ठुला मखला तर अब जुगु पाली जिमु पालीला अब अडला अपास दुला जिला मसु अब जी राइस गुले गुले रोज बि वना आइसक्रिम नको वना कि मोमो नको वना मखला मोमो त मय मोमो न गर्न के हुँदैन दाइ मोमो किङे उना मान्ने मेरो गर्न अन्ना ख तर अब सुराई आनी तलाई हुन आउलेला गर्न काउनी मोमो एक प्लेट ला ठग्या छ लकाया छ ल्याका हुनु हजुर हजुर मोटरसाइकल ल्याउ बना छ नि जाउ न त अब अरे भरिपरि टु तर जी उगे चाहिँ उली अले मलाई उनको क्याटेगोरी रोमान्टिक मखु छारे हामीले बच्चा जुगु स्वभावै बच्चा मछा स्वभाव नि आठ मरु राइट है मछा अब गर्न अर्न या जुल अझै अनि पासपि खना अरे ना जोपी ए बिच टुबी चाहिँ हाना क्याटेगोरी ला नि टिपी खना ठीक मनाउट अरु मिस्टर न ह्याक्युलट जुगु नामला चाहिँ वो बिचा आका त ठुके वया माबले चाहिँ जिन हाम्रो भरिपरि या जुसा आटको ब्याज जुल ढिचा म हजुर कर्म सर आफू पटाचार अथवा संकिपा ओके न छौ कथा मिसौ मिसैपटिको मतिना हे किने टेंगु ख छौ हेगा टेंगु हे किने टेंगु ख प्रसंग वस्तु भयो होला ओके व पटाचारे छिपडी व मछा से चंक व कथा टाइगु ख सर व छौ ओरिजिनली छि पाके सर ठण्डा हल्का नेपाल मण्डल टेलिभिजन या म्युजिक लन्च प्याड या स्टेज सस कसे सर जुजु अपासको बालम सिंगर ल मुखु तर पच मेना हाली कोशिश या ठन मेलना जीव गेट लुमगा दिसला बच्चा कम्फर्ट नि केमिस्ट्री मिले जो नि जितय मछा मधु मस्यु जीव गन दु
छिना हाला दिसला अरे अरे खा क्यूटनेस दो सर जिला छिउ तस्मा तरंग फ्याने ख अवश्य न अले छको कथा गु छको अन्तर्वार्ता जुगु पुदिना प्रकाशित जुला उले द प्रश्न या त छको फेभरेट कलाकार सुख अले जुगु पाखे छवे शब्द जगह होला कर्मा तका थो जुगु शब्द जुगु मुटु पाखे गएको ख थो ध्यान मतलब छौ मतलब थनको पिन्त हेकि त जको मनोनिसे हे वेकै त तस्का हे समान नाजना तस्का हे वेकै त यगा जना थ्यांक यू सो मच थनको यादिल अले आशिष माजी थो गु शब्द ठके ध्यान तको तु सुरै जना बि नितलाई सुरै जना बि वो खाली हेकावे मिजन्टे जको पाठ ख मिजन्टे स जग हेकावे माय तयुला मरु ठेसो सचिका बिपिन मिजन्टे गिफ्ट बिपिन मानु यदि सु छमा मिसावना मिजन्टे गिफ्ट बिउन माल जागवे कथा छु जना हेकावन माल लास छु जराउ मको मिजा पिन सजको यामा देउ मको तर थोमिए चाहिँ 30 साले चौजुले चाहिँ मिजा पिन सजको यामा आउँथे जुल त आ परिवेश चेन्ज हुन्छ आ हेकावन मासा जिन्छ जना हेकावनी मेबी घडी अठे जी ओके घडी मक्साले मोमो किङिङ का मोमो नकमाली अले मोमो जको मरो छोला त तामरे डोकर ओके थ्यांक यू सो मच तचको हेकु संग मे या गु प्रसंग ख उके त जिथन्डालको जोरिया बस या रामकृष्ण सर छको बच्चा आउट अफ द टपिक भने अले वेका छमा निर्देशक ख जिनासन दया पताचार हे जागु कृषा गौतमी हे जागु संकिपा वेकन देखा दिला कर्माजी उकी मिता दिला मिलना मानंदर हे जापी कलाकार बिठु की डोगुजला तो छगु पौराणिक बाखन ढका रही पौराणिक सीरियल त ढका रही तो जागु एक कथा या छगु सीरियल महाभारत व रामायण देखमाला अले उकी न्यावा कलाकार तेमाला भाषा चिसा सुत सिलेक्ट नाबी जी वो क्यारेक्टर ना ढा वो महाभारत और रामायण या पौराणिक क्यारेक्टर ना ढा उकी त जी न्यावा कलाकार पि न्यावा क्षेत्र चोपि सुटेबल चाहिँ छ ठके राखिस नेचा पटाचार कृषा गौतमी जको ताइदिला आ छ कर्म राव न वे ठौ नेपाल मण्डल प्रेसन जिपिन प्रमोसन न या कर्म राव फिल्म न वे देउदो बौद्ध जातके ख नस्ते छि पौराणिक चाहिँ मको छि नछि पटाचार न छि बौद्ध जातके ख वे गपि नि मधु थुसी चाहिँ कर्म चाहिँ सोंगुल फिल्म वे क चाहिँ मेलना मान्दरी थासे चाहिँ आशिषमा नकर्मी दु एकदम बाल जाइनि दु वे गप छ नचुना दिस आठो लकडाउन ढुंगा याक नरि दिजी हजुर अवश्य न अलि म्युजिक लन्च ब्याच खलाबला नै आएको छ यो कंग्रेचुलेसन एन्ड बेस्ट विशेस फर दैट वन जिना निसा हस कृष्ण या रोल छ कृष्ण आठो न्योन्दो दक्ष बालाम पुछि मुनु भेको तर म कृष्णलाई भनिन्छ छौका पनि या छ अले छि मस्यो दिनो कलाकार पनि म सौ सन्दर्भमा छि कृष्ण गाता छि म इन द जात्रा ये हामीले यसले न चाहको विशेष यही चाहिँ 10 सप्ताह राव किने बोनी 10 सप्ताह रामायण उके दिन हामीले कृष्ण दिन्छ काराजीको बांगा या त कृष्ण हेलो हेलो कृष्ण थन्छ न उके कृष्ण जुन लो नि उके कृष्ण चाहिँ थयो आकृष्ण छ आकृष्ण छ दुर्योधन नेपाल भाषा कलाकार सु तचाती चाहिँ म त खाज ख तर ठाठे लुएको जिउ दुर्योधन ढ्याब्ले भतिजा डुमुडुमुल स न बोल डुमुडुम अच्छा कृषक गौतमी जिए यहाँ भी सहकर्मी तेने खलाई मे पनि जिम भिट गबी अनुभव दुवा गुल्त को क्यापेसिटी दुदिउला जि जज पनि या पनि कृषक गौतमी सम भिलेन जुम रामकृष्ण महर्जन नामा हाराची रोल उन एकदम फिट अलि मेमो छम छि नेपाल भाषा हरका सुरेन्द्र तुलाग न ठीक दुर्योधन सारा उयो बडी स्ट्रक्चर वो फ्लाइस रामकृष्ण महर्जन 19-20 ख उपिन निमे जी छम चोइस अर्जुन अर्जुन अजु टिमे हामीले डेम छम पस रुमन जोशी न ख अर्जुन हामीले ठिकै जी रुमन जोशी न ठीक दुगा अर्जुन याद चाहिँ कर्ण कर्ण याम न भरि खतरमै माल नि होला कर्ण सारा सा उइन बोल्ड
छौ दुखै खन्छ छोरा छ छि नेपाल भाषा खेले यो को कलाकार मोर्छु खास वे जगह रिपीट नहीं म्यूजिक वीडियो सोई था वे जगह रिपीट वीडियो नहीं थी मतलब वो वीडियो सोई मेल लिखना मैं रिप्लेशन मिल रहा था वो ले तो ये चिन्ह चिके कम ना दो कौन ये रुपिन ठगा ना लोई है जो का रुपिन भीमसेन ओहो भीमसेन ना जांगे माँ जितना मर्दन ना लौटन यार ये तरफ भीमसेन थिंगलो भतीजा अच्छी मोर भीमसेन डाले समझ ये जमाना जाए मन नेपाल ले ना एकदमै लोकमा भन्दा भतीजा फाइ पनि वो ज्ञान हुआ भीमसेन ना भतीजा अच्छी सब महाभारत क्यों हमले खाने तारदन दाइमे समझ लगा राकेश मानंदर जी इधर फलसफ फैसफ पलमान जात को इधर पकलोड ना जू खा गया एकदम ज्ञान पिनिया से वो लोटे द्रौपदी आशीष माने लोगों उन्योन भी रहा हूँ ग्रुपिज्म नहीं नहीं ग्रुपिज्म मैं भी ना जिया तो बोला मैं भी ना कलाकार लोग ये जी मेरे ना बाल है ओके सकुनी मामा सकुनी छल कपडी में नेपाल भाषा खेले छुडुवा छल कपडी नेपाल भाषा खेले छल कपडी सानो छौ क्यारेक्टर इदर त्या काठे लाई छैन गाची छोलो छौ इन्टरटेन थे सकुनी या त भीमसेन रिसाल न लोइ छ जोगा छौ ठक्क ज्या हुगन जाउ न एक्टर या द सुजी में छम कलाकार खवेगा न रामायण सुम क्यारेक्टर नाकार राम जी न जे दैनि कि न कृष्ण दाइ कृष्णले जिया जिया सोइसले राम थे मजल न्याउया छ त चाहिँ रे मर थे सोमपति दण्डु रामी लागि जी सुन्जा देख लाछ कर्बजी दे क्या सीता ओ लिखे लक्ष्मण चाहिँ जी को जैन ये सोंगु फिल्म है ना रामे पासे जामी तो एकदम अपने जोरी दो उगे श्याम जामी दो मला कृषक गोदमी न दो बच्चा साके रहन्दो जी लक्ष्मण जी को एकदम हाइट न ठक्क दाजु किजे हालो लास्ट वन रावण न ताथे साके नि हन नि म रावण अच्छा महाभारत सोइबलेला भतिजा भङ्गा भिङ्गे डुमपट्टि ढाक दुनी गेमपट्टि कृष्ण भक्त अर्जुन चाहिँ लो रामायण कृष्ण भक्त रावण ओके थ्याङ्क यू सो मच त्यसको न्याङसँग वेकअपले सिखाल बेला सर मेमोरेबल छ मोमेन्ट नि थगु मे हालेको छले म्युजिक भिडियो सुटिङ आएको छले विभिन्न कथा या खत चाहिँ याचनी हेपीसँग माइकसँग अनुभव दन चाहिँ याचनी छु अनि सो शेयर म लासा सरी लोमनी मुखला मैं जे सबला यावन ब्लायका गुल तक दुखुशिला गुल तक जुल लगा थला जी गाड़ी जनाउनु आमे बिला डको माइक्रोले भन्ने हामीलाई मलाई गाड़ी जनाउन जग्गा दि ठेमला गाड़ी सन छुजो टाइम हुन्छ स्टार इना स्टार जो गाड़ी न्याय मया अले हाना थनन चाहिँ वो गाड़ी मेकानिक सटा थन घरको सटा गाड़ी अनन चाहिँ साला आयोगा टुटी सावला गुली का मलाई आराम नै पनि डको छ हाना जिगो गाड़ी सामान डकोयाका गुली दुखुशिला उबले चाहिँ आना जी मेरो गाडी जनावना अन्यंगा वावलगा टस्क वावयाना डिस्टर्ब जोलगा 2 घण्टा दैथे टस्क ठाको त सुटिङ यो झले चाहिँ जुइबले चाहिँ एकदमै ठोछौ चाहिँ एकदमै लोय मनी मुख गुप्ले ओके नामछि पाखेन दुछु आयोले क्यामेरा छना एकदमै नै सुटिङ यानले नै यो पुचिनलो लोग बाजु ओके त छि पाखेन छु यो पनि छ मेमोरेबल मोमेन्ट शेयर गर्न लाग्छ जितो चाहिँ सुटिङ ढल्किए टेन्सन चाहिँ एकै जति दुन्दुने तर जी सुइडम मकेन मलाई किन म छार जिन जाइन द छनु सिरिङ माथि हुन दैछु नि नकिन मन्जी दाइजी त्यहाँ ढुल्केल थिंग थन 30 किलोमिटर सुटिङ हुन नछुएको दैले देगा बिसार चाहिँ दाइजल नि ओबले चाहिँ एकदम टेन्सन छ र तर धोख्यो जो छैन जन्म थाहा जुजा अनि यो कुमुनु त मस्यु थथिरो जुजा गुली चीज त छिटो ज्याजुलका न दाइ त्यहाँ वना वला सुटिङ यामा प्र दको सामान ल गाडी
तर ऐसा न चीज़ मैनेज ना वो चल लोग के मुझे करना का वाना बोला तर ऐसा न चीज़ छनु है इनानो सिरेगा चाहिँ वो अथे खा मेरो यो सुटिङ ढालिए नजर आए थे दुने एकदमै प्रेसर ज्या जो साना निला ज्या बनी जो तो जना झन् मन झन् ज्यासी नि रिब्री जो विचार ख जितो चाहिँ हामीले सुटिङ वन के मेमोरियल ज्या जो नि सारा फोन या वो या थोया त्यो सजिलो दुनिया आयो स्पोर्ट बाइन नसे का ढबै ज्या जे दसो थप्पे आमासरे नि कर्माला नापान्छे यान चौजुला टिमे फेजुला मुखला कर्माला यो केसी रामदाई बारे म्युजिक भिडियो यान देव मुभी यान बेचे 50 पाइराछ म्युजिक भिडियो रियो छनु सिरेजुला अनि मुभी एभ्री दिउला चिसँग टाइम स्पेन्ड यो या मानिजुला तर छ कुल डाइरेक्टर कि दुनी जिबिन एकदम जिदा चाहिँ पुरा वीकेन्ड्स अफ अलि वीकडेज के जाया एनो एक महिना जासिर निला गयो का सिटला छौ सुटिङ सिटला जाता आउँछु एकदम यही पुगा अनि जस्ट एकदम कुल जिता चाहिँ भन्छ झनको त ब्यायो जिउ चाहिँ त भन्छ एकदम सर्ट टेम्पर ख तर हाम्रो त्यहाँ सिरै वो छौ मियो थासे दु तर त ब्याउँछ न गब्ले न जिता ए बोबी ए रह्यो चाहिँ मोरका अलि मियो आर्टिस्ट त्यसन थकनको दुख बिउ जिए खछु जिम त उना बोबी मसान रामदैन बोबी म आयो चाहिँ एकदमै कुल डाइरेक्टर चाहिँ खका अवश्य न कृष्ण वल्ला भिडियो माल्यो मलाई सक्छ शान्त यामा पनि राम्रो ख सर कर्म सर छिउ बाहिरमा छु यो मोमेन्ट शेयर यामा पनि ठिकिया वेल गुल्न जी लुमा डोको न्यफिसो गए छु अरे वो बच्चा अनकम्फर्टेबल जु आया मेमोरी तो आटको मर्थे छु जी पटाचारण चाहिँ कृषक गौतमी कर्म फिल्म जुला म्युजिक भिडियो जुला अब नापन्जा याबले अथुना म्युजिक भिडियो याबले वे बनी 3 बजे तक तुना न जिमछ वे शूटिङ यामाला तो डोको गुड मेमोरीज न्यपुसो छन जके दु प्र्याक्टिस अन चाहिँ कया मखला शूटिङ अन चाहिँ कया डोको सो अथरे याना मेमे म्युजिक भिडियो न अफर वेमा त यु आशा कया ओके आना जिमसन छ हाना कर्म नपा हाना याथेन दो आठो याक नय जुइ दिउँदो ले ठो मे चाहिँ च्यापे जिस कलाकार त न सुन्न न जिना महार गाना मरा भिन्न भिन्न चाहिँ नेपाल भाषा बिहे हिरो हिरोइन ढामला मलाई सुन्न न ठो जि ठो याडला जि महार गा चाहिँ सुन्न मराको छिता ओ चाहिँ छिता खुसी लाग्यो जो मलाई मेब्नु चाहिँ मेच गर्ने ने थाहा आज जिस ढाला चाहिँ जियो दाइ चाहिँ गुली सरल अथि याना थाकुइर गाजन उ चाहिँ मजु युकीको सुगा आसमा म्याम बच्चा क्वेशन बच्चा थन्डालको जी के छौ कथा नेपाल भाषी म्युजिक भिडियो खेले मसी छ समिता दिगुला नापा छको सिडिया जमाना ख छु कथा रिटर्न गएको जमाना ख त ठंक ने वो कथा रिटर्न त मौला छम अनुभवी कलाकार जुगु हिसाब सो डिजिटल लिवन होला ठो म्युजिक भिडियो त उकिया त गुको ठ अझ चिसा चाहिँ थकनाइ के फैटे छ जस्तै चिसा गुको ठ लगानी यागु चिसा गुको ठ थगु मेहनत या त सब रिटर्न नवल लाग्छ त अझ बालै थेछ वो चीज चाहिँ छुना आउँछ चिसा छु छ विचार नेपाल भाषा खेले चाहिँ क्षेत्र चाहिँ मलाई बच्चा थाको नाच रामदैन न त दिला रिटर्न मरु अलि प्रोड्युसर ते त थाको ओके चाहिँ पुक्साना थयो इच्छा थयो मा भाइ लागि चाहिँ यान चौड काताला तर थुकेन बिजनेस ओरिएन्टेड ज्या चाहिँ बच्चा यामा ध्यान जी खनाना जस्तै नेपाली फिल कर्म न यान चौदु जिन यान चौदु मखना नेपाली चाहिँ गे ढासा थयो पब्लिसिटी लागि मेन खर्च सिना चाहिँ पब्लिसिटी अपो ढिभा न खर्च यान चौदु अलि बुस्ट एकदम जमाना दुस थौ पनि मखला 1 लाख बुस्ट याना रिटर्न 3 लाख कमे जुसा चाहिँ व्हाई नॉट दैट तयुगा तर वो न ग्यारेन्टी ला मको नेपाल भाषा बट स्टिल अयो न सोचाइ याना न्योनी मना बुस्ट याउ न छौ व्यूअर्स यु लागि जको मक्की छौ यहाँ प्रमोट जुइला अले थुइ त अझ ब्रोडली वना चाहिँ रिटर्न गइला त यो चाहिँ दुथे जोका तर अले मेउ ख चाहिँ हामीले वे चीज रिपिट या मालिला खलाइबले चाहिँ अले नेपाल भाषा चाहिँ खलाइपि एकदम मोजा आउने चाहिँ जिम त झन् थाको हेर्नु छ सो चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन यामाला भाषा त अझ चिसा डेभलप नाइक माको खण्ड त उता गुको ठाउँका चेन्जेस चाहिँ नाइक माको खण्ड त अलिअलि चाहिँ छौ टेक्निकली ठुको ठाउँ बुस्ट यापति ठुजाको टेक्निक न चिसा या हजुर क्वालिटी हिसाबमा यहाँले न चिसा ठुके चाहिँ टेक्निकल ठो मेन युज खलाला क्यामेरा न चिसा बालावै कया अलि नेपाल भाषा क्षेत्रीय बालापि क्यामेरा पर्सन त मरु तया त यो मक्की चाहिँ नेपाल छि रेसिस्ट दुई मजु नेपाल भाषा क्षेत्रीय चौपिन त जको मखु नेपाली पाखे चौपिन त नेपाल भाषा न या मा त यो हिसाबमा चाहिँ जिते ज्ञानेन्द्र शर्मा
क्यामेरा पर्सन वेको चाहिँ नेपाली क्षेत्रीय बालामी क्यामेरा पर्सन ख वेक त खलाना वेकल चाहिँ नेपाल भाषा न भचा भचा ल्यास अहिले निपुम्मे चाहिँ वेकल खिचेन दिल सो कम्फर्ट जोन हिसाबन ठुनो ठु छु ठन चाहिँ थे खने बच्चा बजेटिङ नथि दैबले न याना बिल अहिले जस जी चाहिँ ठो म्युजिक भिडियो क्वालिटी सोया चाहिँ प्रिभियस म्युजिक भिडियो सोया चाहिँ झन बालन वबले चाहिँ एकदमै लेदा हो का जी स या फु उलिए ख मक्ता तैनी नापा डिभिडी क्यामेरा चाहिँ मिटा भयो जी ला वो स्वेते क्यामेरा पर्सन एकदम बाला छ जग थनुवा दया चाहिँ जिद माइकल सर चाहिँ सक सटा क्यों लुमगा जी गबले स्वे न ध्यान मसा मखला वो टाइम में ए ना सोया वो आयो डिजिटल वे हरेक सीन पछि सक स्वेला ध्या ध्याजु पनि सिचुएसन वे हुनका चाहिँ वो टेक्नोलोजी न थिस अझ डेभलप याना वनु जुली चाहिँ अपग्रेड याना ध्या माला डेभलप सिना न अपग्रेड याना वन फु खौनी चाहिँ वो चाहिँ बाला थिचौ का अथवा नेपाल भाषा म्युजिक भिडियो चाहिँ वो खना को सुबह वो खना अगर बालना बनेमा अन्तिमे छगो जी कलाकार पिनेको नाक है सोम्पे मिसो कलाकार पिनेको नाक है चिसा उता 6 शब्द डिफाइन नाति भन्ने छ वे कोही नाका से 6 शब्द छिपु दिमागे छु भने वो चिसा ठ्याक्क ट्याटी मान ओके तक्ले नामाजी कलाकार यो नाक है राजेन्द्र मान सक्यो भेरी हम्बल जिला वे को त बाय दा एकदम हम्बल एकदम न्याय पछि छ म पर्सन फन लभिङ पर्सन ओके सबिन सक्यो सबिन दाइ तलाई नि सरी ट्याल्सला सबिन दाइ जिगु निम गुरु मध्ये छ म गुरु आर्यन कम गुरु निम गुरु मध्ये छ म गुरु दाइ छ म सबिन जाके छ हजुर सूरज महर्जन गुम्परी सूरज महर्जन निम सूरज महर्जन दु मेकअप निर्देशक वे कन जिगु जिना दक्ष फर्स्ट म्युजिक भिडियो यानोजली वो चाहिँ सर एकदमै क्रिएटिभ एकदम नेपाल भाषा संस्कृति यो लागि चाहिँ न्यनी हे त चाहिँ योकै योगदान म्युजिक भिडियो मार्फत न्यनी न्यवे त योकै योगदान ब्यादिमा छ म दिग्गज भिन्दिना जोशी एकदम बालाम कलाकार कर्मा very charming handsome cute and very good artist रामकृष्ण खड्गे cool person director एकदम super cool director मोहन साक्य वे कला फ्यामिली मेम्बर जुली जी चाहिँ अंकल फ्यामिली मेम्बर थिए जुली चाहिँ या अहिले चाहिँ नेपाल भाषा क्षेत्र चाहिँ न्यनी हे त झिसन छु या माने त यो सो भावना दुम असल न्यवा असल न्यवा आशा नकमी वे कोही a world to me I guess जिउ संसारै ढाँसा छु मा यो त संसारै किन दिम जुले जिमु लागि यो कोही त्याग न याद हुनको म ख मतलब वे जुली ना आयो टाइमे वयाति उली गुली इच्छा दुजी नापन मिहाल्यो तर जिपिन त बोलनकीमा बंकीमा नकेमा टोंकीमा ल्या थ इच्छा दबेना फाइनली वर्षौं लिपा थयुपति इन्ट्रेस्ट यो कथा चाहिँ मिहाला आया तिनी थयु लागि चाहिँ म आउजुली चाहिँ आई थिंक जिगु संसारै ढामा पुस्तक यातना वेकैपति कर्म सर जी निम समस्या नाका ठ्याक्क छौ शब्द ढामाला वावेके त बचाखन डिस्क्राइब म लासो बुक टाइ रापी मेलिना मानन्द तस्कै बालामा वेकन आफ्नो न्यू फिल्म याद न तस्कै मिलनसार दुनी कम्फर्टेबल जायाट हजुर ओके रामकृष्ण खडी वेल उली मसी वर्ष डेंगलो संग जु ज्यादु दुनी केरला जिसा युको सिनियर ख तर जी पासा थे ख अले न्याब्ले न छु या हेल्पिया मास चुखला मास यौको जी फोन या से न्याब्ले फोन लो नि जिन लो न मखला उ छुए प्रब्लम वो गराबले जी दाजु किजा पासा वो खटन रिलेसन न जिबि वना मन राजा न कर वेको यो न्यूटी म्युजिक भिडियो न याद न वेको यो गे लागि तस्कै बालाउ शब्द आशिष मन कर आशिषमा very good friend वेकलिसन नाजन खजुल केमिस्ट्री मिलेजु वडुनी डोक्सना नापो अरे ना जुइट यु मरु जिबिन जाबले गरजुल आपिनी वन हान जिबिन गन एन्डियानु ख अन स्टार्ट याट न
एक वर्ष ढुङ्गा नाप्लासँग जिम्मे हान ओ न चाहिँ स्टार्ट हेर्न बुझ्यो हान ओ ठुल्ठुलो गुजुलो गरेर अनकम्फर्टेबल चाहिँ मरु वो चाहिँ त्यसको माला खबर ओके थ्याङ्क यू सो मच दक्ले अन्तिमे छको सुयाचना दिपिनु लागि थयपति छको भावना छको छु मेसेज सुयाचना दिपिनु लागि कसो लागि छको सुभाग त स्पोन्सरशिप पाके छ ठो म्युजिक भिडियो दक्षा सोया बाला टाइ रह्यो जिमसन ताका छना आखला जिबि नोबिए ख मला नोबि ज्या दो बन यक्वा दे मला बामलाउन थ्वे यक्वा दे बामलाउन मान्छे बाला जग काया चिता चाहिँ जिमसन याउ ठिकै जो तयो किस्मा भ्यादिल दाछ एको जिमतना न्याउन्डल अफ है अच्छा यो ठुले मान्छे पाके छ सुयाचना दिपिनु लागि दर्शकको लागि सखियो लागि खोया खा वे कलम दाखेन्दो जिबि नकिन सोरियाना बि दुला मला ba la sa bamla sa कमेन्ट सा मला खोया दक्षिण रामकृष्ण सर अन्तिमै सुयाचना दिपिनु लागि छिटाउँछु ठुए ख दक्षिण थ पाखे कुदो yana चौदो मला तर छौ लस्दै ख छुरा छ नेपाल भाषा म्युजिक खजीमा सङ्कीबजीमा थो 2-3 वर्ष चाहिँ एकदमै अपग्रेड जुए ढामलका अपग्रेड ज्या होदो ढापा जी थमिसा सूर्य नबलेना जी चाहिँ ढापा नि अपग्रेडे जुइपति पुस्तो दे जिना चुना जिउ नापे ज्यान चोबि ठाउँने किज पिछन वे जी वे कपिन न ढाउ ख वे कपिन बाला छ जिउ न सोइ ख जिउ बाला छ वे कपिन न सोइ ख वे ज्या चाहिँ आ चाहिँ भरि चाहिँ छाने ज्या वे चाहिँ दुथे जो तर सोक्मी पिन न छौ चाहिँ छु दुनगलन इनाप दाछ बाला चिट तारिफै इन्दिस बामला चिज र बामला धाइदि पनि छौ अधिकार चाहिँ देमा चिलक फलै नि भने बामला ढाउ अछिन म पुछि छन ढामु फु तर अयो चिज चाहिँ चुइसिना भरि चाहिँ यान बिल दाछ चाहिँ अझ वो बुपति ठौंगने भरि चाहिँ अझ न यान जो बिल दन नि छौ ख्या बला यान जो बिन न छौ मेसेज थियो जी अले जिमसन ठोयामा हरियो पनि छौ च्यालेन्ज दया अझ अपग्रेड या हुनी आ ठो वो लेभल हान क्वा मोनमा झन्झन बालना हुनी हरियो पनि चाहिँ आसिया ओके कर्म सर जे पाखे छिटाउ सुयाचना दिपिनु लागि बामुडो टेलिभिजन या जो म्युजिक लन्च प्याक पाखे वे कन दाइदिसे वे गुलिम युकु म्युजिक भिडियो फिल्म त वया चौदु मला उगेन आजि पे न्याउनी खर्च चाहिँ प्रगति जिउ खर्च चाहिँ वे बाला त बामला त या ढा फेकि माल वो वे अनुसार जिमसन जान केन माल मेहनत दे माल प्लस आउ म्युजिक भिडियो न जिपिन्छ बालक मेहनत ना जाय नुडु कृपया बामला सब छु बामला गरे बामला ढा जिमछ ताकि जिमछ मेबले हान याबले उगे यो भुल सुधार या त उजिमा उलेख ओके आसिमा म्याम छि पाखे अन्तिम यस्तो सम्पूर्ण मेमोरिज या त कया जी छौ मेमोरेबल मोमेन्ट नाजा वेकअपले से न्याना छिलेसिना न न्याना ठुछो अयु मोमेन्ट दस अब सब शेयर यासे तकले अन्तिम सुयाचना दिनु लागि छिराउ पाखे ठो सुटिङमा एकदम क्राउड न जुल छ कसकला ज्ञान ग्याउ ख जिमस छनुए सिधै खला मुक्ता त्याचा दासा वेक न स्पॉट बॉय दरले जिदल छकनको प्रोडक्सन म्यानेजर चाहिँ फिल दिसो मंगला छादा थियो थयुए प्रोडक्सन न्यू जुबले नले न मन स्वेफु मफु ठीक जुला मजुला जुगुपरी पार्टनले कर्मा लाइक obviously कर्मा छौ स्थान दे दंगु जुली वो ठीक सासे दुला मरला त बिसे वन टेंशन जे चाहिँ अंकल मिन्ता जी दया वे कपिन छन बाके अन्त अयो वे जे छकन गसे गइरहेछ आर्टिस्ट जुसानो प्रोडक्सन म्यानेजर युपटी जिम्मा न दुथे फिल जी हुँला तर ए जुसानो बालके जुलाले छौ सीन चाहिँ छौ जिमसन लुमंकी माउस हो दुसरे लुमंकी ढंगा चाहिँ फ्ल्याशब्याक हो रिटर्न वे माउस सीन वो छौ क्यामन नि लुमंकी नै रात हैटौसु तर लुओ मनका तर लुओ मन खाली लास्ट एक नै प्याकअप डाटा हरुका हाना वो न्यू शॉट चाहिँ खिच्यानु वो चाहिँ सिरियल प्याकअप हरुका उले तना राय नि तर हाना न्यूज लो मन हाना बोबले मन चाने दिबसे वो दैनी छौ अले हाना कासका रे याना अले अन्ठाले चाहिँ बच्चा बामला थिएन त तर ए न धारे भुल जुग दया छ नि मलाई वजुल अले जुगु पाखे मेउ घा मास दो छ को जग ख नाचा सिकिन तैदिल न राम दाइन तैदिल कलाकार त एकदम होसु वे ज्या जीपी जायन्छन् वे दशकौं दे ढंकला वे ज्या नुनुपी आर्टिस्ट त प्लिज सु इन्ट्रेस्टेड दस चाहिँ स्वापु तैदिस छन दु नेपाल मण्डली दु जी ठाउँकने फेसबुक इन्स्टाग्राम पाखि छि कनेक्ट जुइफु वे जुली इन्ट्रेस्टेड मनु त स्पेशली मिसामी जनता ठाउँकने नुनुपी यंगस्टर चाहिँ नेपाल भाषा खेलेन इन्ट्रेस्ट दस चाहिँ चाह त इनाप यान्छन् हजुर भाइ कपिन त विशेष सुब्याब्यु से अले मै चाहिँ या सप्ले या नेतला छिसा सुयाचना दिको दु नेपालमण्डल टेलिभिजन स सुयाचना दिको दु युट्युब पाखेन छिसा सुया दिफै अले वो च्यापु मे मध्ये या छपु मे जे धेगु खन्यसा छन् त नेतला या सुरै देखाबिया ठुगु मे छिसा
नेपालमण्डल टेलिभिजन एजाजो म्युजिकल लन्च प्याड पाखे तकलन हापा खुसी सुया दिफै अनली पनि निरन्तर नेपालमण्डल टेलिभिजन छ सुया दिफै लाइक एना दिस शेयर एना दिस जिम त न कमेन्ट एना दिस सक्छ न माया मति न एना दिस आइ त थाहा छ थुलेगा वेक अप इन द हाक्न छ सुया बिउसे जे अनुप सकेन उजौ फने भेन्यू पार्टनर जाप समाज लिसे वार्डरोब पार्टनर जुजु वेस्ट व साउन्ड पार्टनर नेशनल साउन्ड एन्ड लाइट सर्भिस या विशेष सुया बियाचना सुया